ebiro bice ebihoire inakatambi akarebirwa hamikutu y'emitimbagano etari yemwe nemwe karukworeka abantu barukwetombeitera ahabwo kubura okuba kubasa kutwara abantu babo omu marwariro kandi hati barukozesa engozi okubegura ahamabega umwando gurazanka umwando karungu mpungu waba musasi kuriyo itutolenka Orugudoru oruri kugeita district eya Rubanda Kanungu hamwe na Rukungiri kandi hati abashubuzi abarukuruga Kanungu kuzo mutawuni ya Kabare nirwe barukozesa okuhikakare omururembo orwa Kabare konka obwa hati abanyakurukozesa nabagira ngururi omumbera mbe munonga okurukozesa kubabeirire amaino ga ruguru abantu bagwara niko bata mu ngozi abo kubegari tiwogira jamu pikitiwogira jamu emotoka tiwogira jamu nikuraba munawo gakwicire mu mugongo abara babahekere garaga bari mu mugongo ngeno shitume twateganisibwa Omnyamakuru weitu yabitamwenkeito yaza hamwanya ngogumwe nokwo kushanga abantu barukubonabona okuchwekanisa hamwanya ogushishikire munonga omucharo ekyanya Kanengo omuruka ogwa Ruhonwa abaho uko muntu wagwara ninga bumongo kutuferegwe ko muntu mbwene hati ararugekeroko bamwe mu gwero barapaka ngaliya baronde ngozi zazindi zetu za kare bakirize ngozi no mugwere paka babanzize bamwambasa so obando kufegwa obano mu mulingo gwo kugwara abantu abana bachwekanisa kuza kuzika mutahi wabo bagambira omnyamahurire weito ngono babona munonga kwejonisa orugudoro Omnyamakuru weitu yairebera abantu barukuza kujura enkeito hamwe na nokuhinya empare endingwa zitajabama omeizi kurenganisa kandi bo abagurusi n'abakaikoro nabatondagira kuchwekanisa ogumwanya abamagari barebwa bagegwire ahamugongo kandi zo emotoka na pichipichi zarebwa abarukwikozesa barukubonabona okurenganisa orugudo kwa babero burite Bamwe ombarukozesa orugudo nabagira ngo abana b'amashomero nibateganisibwa munonga okuza kuchwekanisa kandi obumwe enjura yakere rukugwa okuza amashomero bakurugaho ahati wereba kumuso muhakati atara pimaga ahezi bazara ado ndo kwangusa Echo busasi munonga abantu batugira ngo heino muntu oherize kufera hamwanywa nugogumwe wanyuma yo kugwa omeizi hagati omugurugudo myaka igihwiri kwatwine ruvuranda wa Karungu akafa bana akarwara kuyamara kurwara kimwe mwamara kumbuza yaburwaga bamuheka amabega ruvuranda muzima kushanga bamuhekera amabega n'utwishitinisa abwishura yameze kwijura so nabwe neco kizibu tukakireba kandi cyatukwataho kunko twaburwango kutwikura kuba twataribaza Omnyamakuru weitu yagamba naba engineer nko wa Rubanda John Habimana yagira ngo Bonka district tibeine cyo gukora ahubwo kuba orugudo rushemerire kuba no rukorwa aba ministry yebya pida yare kubicyangu cyo gukora buzima tinka reportinga echi tari mu mandate ya district aho ndabona kai naza hari it's Minister of Works Road. So as a district yare kubicyangu cyo gukora other than reporting to the Minister of Works and which we have done. So the rest is to wait for the Ministry of Works the response. We have our forum, the way we communicate on daily basis to look at emergencies. Emergencies we don't even need to write, but we are in touch with them. Wajizaho ogamba na chairman wa district eya Rubanda Stephen Ampeire Kasiaba kandi ogu yashoborora oku orugudoru ruriyo noruzakorwa. Nka
turenda we are looking for money to Minister of Works. Aba Minister of Works banterire yesterday but one. Balena ngo babashindikire bifani. Echo ine kumanya omwanya ogushishikeire aharugudoru no gushangwa omwishazi lya Rubanda East kandi omujwekerwa w'abantu abo nowe Minister w'ihanga arikujunanizibwa emirimo etari yemwe nemwe o Ministry eyebyesente Henry Arganyira Musasizi kandi orugudo noruza omumakaje agomukyaro amakuraga gashakwa Jime Emma ahabwa Tayari West omurikabari.